Jeden zo simboloh paliču zoologijna zarada zavarta už dluže jak mešac od 22. marca, ale na čestce veljih raždanoh, ljubiteljoh prirodi i životinjoh, znova še otvera za naščeviteljoh. Pozarjadovi stanu zoologijni zaradi označeli bebi. Už dluže jak mešac, teraz už skoro 2 mešaci, máme mladú samičku eland antilopi, potom alpaka lamu, nedávno okocene mlade ihelkaste praše, a od prešlej soboty máme ešte jednoho novoho žiteľa zoozahrady, tiež mlade alpaka lami. U zoologijnej zahradi, kotra še presera na 10 hektaroh, naščevitelje možu buc opuščeni. Važne ljemnaj otrimuju odaljenost 2 meteri. Njemuša mad maski i rukavici, bo u pitanju prebuvanje na otvorenim prostoru. A zavarti čas cijak, co to bivateljnik za papagaji i ekocenter, iščevše o stanju zavarti za naščeviteljoh. Bo u pitanju mali i uski objekti, gdje biše i nje trebali zazberovac vekši grupi ljudzoh. Toho vikendu zoologijna zahrada nje budze robic, ali už od ponzelku budze otvorena. Robotni čas kasi od 9 do 16 hodzin, a u budućnosti še budze uskladzovac zo spolicinu hodzinu. Cena u hodnjici je ostala ista, za odrosnutih 300 dinari, za djeci i penzionerov 200, a za familiji 800 dinari.